danger of moral passivity in the face of hatred and violent extremism. We should understand that danger, especially Africa. We invite you to stand with us in remembrance and also in action. I thank you for your patience and kind attention. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ubutumwa budukomeza mutugejejeho. Turabashimira ko muri uru rugendo igihugu cyacu kimazemo imyaka 32 mukomeje kuturangaza imbere mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo twubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu. Abanyarwanda ntabwo tuzongera gupfa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame banyacyubahiro mwese muteraniye hano, Banyarwanda nshuti z'u Rwanda, gahunda yari duteranije hano yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi irarangiye. Turabashimiye. Dusoza twagira ngo kandi tubamenyeshe ko uyu mugoroba hari urugendo rwo kwibuka, Walk to Remember, ruri butangirire ku Karere ka Gasabo rugasorezwa kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka Night Vigil. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Mumfashe duherekeze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame.